Hello again my people, reka nanone nongere mbasuhuze babwira yuko nk'ibisanzwe tuba tubazaniye amakuru abagezweho mu Rwanda ndetse n'irya neno ku isi n'abateye yambo. Rero mwe mwese mukurikira umurongo muherereye mu majyepfo, mwe mwese mukurikira umurongo muri mu majyaruguru, mwe mwese mukurikira muri mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba, by'umwihariko namwe muri hano mu mujyi wa Kigali, mwese reka babwira ati banabaye ikaze sana kabisa. Babwira ati rero ni ibisanzwe tuba tugiye kubana muri aya makuru abagezweho y'umuriro, y'amakuru ari brand, y'amakuru utapfa gusanga handi n'uyu murongo wa HD Global Media byose ubu bibazanira. Reka rero nkubwira ati wowe uhageze bwa mbere ntucikwe, ahubwo kanda subscribe kugira tuzajya ucikanwa n'aya makuru. Nanone kandi nawe dusanga nwejye bibukukande like, mwakora share ndetse mujye munaduha ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment. Agatongaho rero kandi mukomeze mudukurikire ku zindi mbuga zose, haba TikTok, haba Instagram, haba Facebook, aho turabaye. Mukabani natwe hano kuri YouTube gusa, ubwo hose muzajye muba muhabaye. Reka tuze dutangira n'amakuru yacu agezweho kuri uyu wa none. HD Global Media. Katubabwire ko mu karere ka Kirehe bari gutaka konerwa n'imvubu ntibishyurwe ibyo zangije. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gahara uherereye mu karere ka Kirehe barataka konerwa n'imvubu imyaka yabo ntibanishyurwe ibyo zangije, bagasaba ubuyobozi kubafasha mu kuzikumira no kwishyurwa imyaka yabo. Ni ikibazo gifitwe n'abaturage bo mu murenge wa Gahara bafite imirima mu kagari ka Nyakagezi ahari ikiyaga gito kizwi nka Nyabugongwe. Abaganira rero n'ikinyamakuru bavuze ko izo mvubu zihamaze igihe kinini zibonera ntibanabone ubwishyu bw'imyaka yabo. Bavuze ko byatangiye ari imvubu imwe ariko kuri ubu ngubu zisigaye ari nyinshi ku buryo nijoro aribwo zijya kona. Bacakurebe Fabien utuye mu mudugudu wa Rubumba mu kagari ka Nyakagezi mu murenge wa Gahara yavuze ko hashize icyumweru imvubu imwoneye ibigori n'ibishyimbo. Yavuze ko mu myaka inishize izi mvubu zibonera ariko hakaba nta muntu n'umwe urabarura ibyangijwe ngo babashe kubariha. Singira nkaburo Karake nawe utuye mu mudugudu wa Muguruku ya mbere mu kagari ka Nyakagezi usanzwe ari umurobyi, yavuze ko ngo imvubu zikunze kugaragara ahazwi nka Rwagito gusa ngo uwerekeza Nyabugongwe ngo ndetse n'iyo bagiye kuroba barazibona. Mukakarisa Chantal naho ufite imirimo imaze konwa n'imvubu inshuro nyinshi yavuze ko iki kibazo bakimaranye igihe ndetse igihe kinini ngo kandi ubuyobozi buri gihe babwereka aho imvubu zaboneye ariko ntihagire igikorwa. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe rero Rangira Bruno yavuze ko ikibazo cy'imvubu ari ikibazo bakomeje gukurikirana ndetse bari kubaka imiringoti ituma izi mvubu zidashobora kuzamuka ngo zonera abaturage. Yakomeje avuga ko ngo ikindi kiba iyo imvubu zangije ibikorwa by'abaturage nk'imirima n'ibindi habaho uburyo bwo kubishyura nabyo birakorwa, ngo gusa bisaba ko hanabaho uburyo bwo gushyiraho uwo muringoti n'iyo nzira kandi ngo bari gukorana n'abaturage ngo iyo miringoti ishyirweho. Ku kijyanye no kwishyura ibyangijwe n'izi mvubu, Meya Rangira yavuze ko ubusanzwe bigenda bikorwa mu mirenge itandukanye. Havuga ko aho bitakozwe bagiye gukurikirana bakamenya icyabiteye kuko bisigaye bikorwa bakishyurwa mu buryo bwihuse. Naho kandi White House yemeje bidasubirwaho ko u Rwanda na Congo bigiye kugirana amasezerano ya nyuma. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byemeje bidasubirwaho ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bizashyira umukono ku masezerano ya nyuma tariki ya 4 Ukuboza 2025. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa White House Caroline Levitt ku wa 1 Ukuboza 2025 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Mu cyumweru gishize Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bemeje ko biteguye kujya muri Amerika gusinya aya masezerano, bagaragaza ko atanga icyizere cy'amahoro arambye. Amerika yatumiye n'abandi bakuru b'ibihugu byo mu karere kugira ngo bizitabire umuhango wo gusinya aya masezerano nk'abatangabuhamya. Abo barimo Perezida wa Kenya n'uw'u Burundi. Ibiro bya Perezida w'u Burundi Ntare Rushatsi byatangaje ko kuri uyu wa 2 Ukuboza 2025 Evariste Ndayishimiye arajya muri Amerika uyu munsi kugira ngo azitabire uyu muhango. Ku wa 1 Ukuboza Leta ya Congo yohereje muri Amerika itsinda ry'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru bazitabira uyu muhango barimo Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko n'abaminisitiri benshi.
Naho kandi tuvuye aho twerekeze kuri iyi nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Igihe, aho ikinyamakuru cyatangaje ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahaye amatoni y'amasasu umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi mitwe bifatanya kurwanya ihuriro FCM23. Amakuru yizewe ahamya ko toni 3 z'amasasu na toni 3 z'ibiribwa byapakiwe muri kajugujugu ebyiri zibivana muri teritwari ya Lubutu mu ntara ya Maniema zibigeza ku kibuga cy'indege gito cya Pinga muri teritwari ya Walikale tariki ya 28 Ugushyingo 2025. Tariki ya 29 Ugushyingo umuyobozi wa regima 3442 y'ingabo za RDC Colonel Salomon Tokolonga yategetse ko FDLR NDS-L na Gaidon Shimalaya n'imitwe ya Nyatura bihabwa aya masasu n'ibiribwa kugira ngo bikomeze ibikorwa nta nkomyi. Hashingiye kuri iryo tegeko amasasu n'ibiribwa byohererejwe iyi mitwe muri groupoma ya Bashar Mokoto muri teritwari ya Masisi intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihe yitegura gutera ibirindiro bya FCM23 mu gace ka Bibwe, Kinyana na Muzimu muri teritwari ya Ruchuru. Colonel Tokolonga asanzwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubufasha amaze igihe aho imitwe yitwaje intwaro yagize uruhare rukomeye mu bugizi bwa nabi bukorerwa abaturage. Muri 2023 guverinoma ya Amerika yagaragaje ko muri Gicurasi 2022 Colonel Tokolonga yayoboye inama y'imitwe yitwaje intwaro yihuje kugira ngo irwanye FCM23 kandi ko regime ayobora yahaye FDLR intwaro. Uyu musirikare hamwe n'abandi baofisiye bo mu gisirikare cya RDC bakomeje gufasha FDLR n'indi mitwe mu gihe Rwanda na RDC biteganya kugirana amasezerano itariki ya 4 Ukuboza yitezweho kuzana amahoro arambye mu karere. Kugira ngo amasezerano twatwaye babwiye mu nkuru yabanje mu by'ingenzi Rwanda na RDC byemeranyijeho hari ugusenya FDLR burundu kuko ibi bihugu n'umuhuza Amerika byagaragaje ko uyu mutwe w'iterabwoba ari ikibazo ku mutekano wa karere kose. Leta y'u Rwanda ntihwema kugaragaza ko igisirikare cya RDC gikomeje gukorana na FDLR no kuyiha ubufasha kugira ngo irusheho kugira imbaraga aho gusenyuka. Naho kandi tugana no ku musozo tubabwire ko leta ya Eswatini yakanye amakuru yavugaga ko ubwato bwafashwe n'inzego z'umutekano za Irani ari ubwayo. Isobanura ko ubwo bwato bwakoresheje ibendera rya Eswatini mu buryo butemewe. Mu itangazo ryasohowe kwa 30 Ugushyingo 2025 Minisiteri y'Umurimo n'Ubwikorezi yavuze ko kuri ubu Eswatini nta bwato ifite buyanditseho ndetse ko iki gihugu kitigeze cyemerera umuntu uwo ari we wese kwandikisha ubwato mu cyimbo cyayo. Umunyamabanga mukuru w'iyi minisiteri Tulani Mukrafi yabikomojeho agira ati umuntu cyangwa ikigo cyose kivuga ko gikoresha ubwato mu izina rya Eswatini kiba gikora mu buryo butemewe n'amategeko. Abo bantu n'abanyabyaha bagomba gufatirwa ibihano n'inzego zibishinzwe ku rwego mpuzamahanga harimo Interpol cyangwa abashinzwe kugenzura imikoreshereze y'amato. Ibi byasohotse nyuma yaho Reuters ishyize hanze raporo ivuga ko igisirikare cya Iran cyafashe ubwato bufite ibendera rya Eswatini bwavugwaga ko bwari butwaye lisansi ingana na litiro 350 hafi y'inkombe ya Bushesheri muri Iran. Eswatini yavuze ko itazi uwaba yarakoresheje ubwato bufite ibendera ryayo kuko nta gahunda yo kwandikisha ubwato yabaye kandi nta mategeko yashyizweho ngo abyemeze. Leta ya Eswatini ivuga ko iri gukorana n'urwego mpuzamahanga rw'ubwikorezi bw'ibiribwa n'ibindi bigo mu rwego rwo gukumira ikoreshwa ry'ibirango by'igihugu mu buryo butemewe kandi ivuga ko nta bikorwa byo mu mazi ifite ndetse ko nta ruhare yabigizemo. Reka mbere yuko dusoza tuza tugaruka ku byaranze iyi tariki mu mateka mu myaka igiye itandukanye. Turi kuwa kabiri Ukuboza 2025 ni umunsi wa 336 mu minsi igize umwaka, bivuze ko hasigaye iminsi 29 gusa ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ubucakara. Ni umunsi kandi wahariwe abakunzi b'umukino wa basket. Usibye ibi kandi hano twabategurira bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Mu 1884 Napoleon yabaye umwami w'Ubufaransa yiyimitse imbere y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Pius wa karindwi. Naho mu 1942 i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonye ibimenyetso bya mbere bitanga icyizere ko bombe atomike yahangwaga icyo gihe izashoboka.
naho mu 1968 umuryango w'abibumbye ku inshuro ya mbere watangaje ku mugaragaro ko wamaganye ivanguramoko n'irondaruhu byakorwaga muri Afurika y'Epfo. Naho mu 1969 inkongi y'umuriro yibasiye ahabaga abasheshe akanguhe ahitwa Notre Dame de Lac muri Canada, 37 basiga ubuzima. Kurekeza mu muziki. Mu muziki mu 1983 amashusho y'indirimbo Thriller ya Michael Jackson yakoze amateka mu muziki aho yanyuze bwa mbere kuri MTV. Naho kandi abavutse kuri uyu munsi wavuga nk'uwitwa Gianni Versace, n'umutaliyano wamenyekanye mu by'imideri, akaba ari we washinze uruganda rwa Versace mu 1946 ukuri itariki ya 2 y'Ukuboza. Naho mu 1981 Britney Spears ni umuhanzi w'umunyamerika, aha niho yavutse. Naho kandi abapfuye kuri uyu munsi twavuga nk'uwitwa n'umunyarwanda w'umuhanga ni Musenyeri Alexis Kagame, yitabye Imana mu bitaro by'i Nairobi muri Kenya hari mu 1981. Dusoze tubabwira ko mu 1993 kandi hitabye Imana Pablo Escobar, ni umunya-Colombia wamenyekanyeho gucuruza ibiyobyabwenge. Ngayo nguko tunabwire ko amakuru ya none tuyasoreje ahangaha. Mwabanye nitwa Dani Hambo, turabashimiye cyane rero kandi mujye mukomeza kubana natwe. Murongo ni HD Global Media. Ciao ciao. HD Global Media.